Yeah, Kamala Dr. Sponsor Mom City. This is my service TikTok broadcast show. Get to la Kumbo na 3 drive to go. Morning drive, afternoon drive, evening drive. This is an morning drive. So Lana Coco, Siabon send your own Siabon Kuponella, Kunala Kotagalan, one what to Kodana sikhona sizoshaya itholi bafuna ukusicimela igesi njengami ngiphethe iphepha bathi bayangicimela ngo-27 bathi bayacima umbali ngokuthi ngikolota amanzi and la ngihlala khona ngihlala ngiyi-1 so awukwazi ukusebenzisa amanzi amaningi uhlala uyi-1 kwahlaka yi-1 ngeviki bese ukolota amanzi amangaka kanjani manje lana kokela solo neningi la kokela solo nidlo hayi ngoba mina ngumuntu omdala ngifike lapha ngabo-9 ngabona isikale ningi zona siqale ebusuku ngabo-2:09 siqale ngabo-2:09 all right gogo so manje nimeleni kahle kahle simele u-MMC MMC finance yes we finance yes uthe uyeza 9 mara sekalate naye usaphinde all right uthe uyeza ngo-9 but ngoba manje ngathi sengipasi level uthe uyeza ngoba u-9 waphinde wachange wathi uza ngo-11 nawo 11 ngonke sekashayile all right hayi maybe uzofika bafika wena ufuna ukuze thina ungambuza thina abangakunika i-opportunity but nayi opportunity gogo sekubuza yena lo MMC wangathini ngizombuza ukuthi amanzi negesi uthanga laphi ngoba mina ngilatha ugesi yena uthi uzongicimela ugesi wami ukuthi ngikolota amanzi kanjani ngoba lezi zinto ziyi-2 zihlukene ugesi ngiyawuthenga so uzongicimela kanjani wavela umbuzo ukuthi amanzi enegesi kuhlangana ngoba into lengahlangana hayi kuyimali hlangana all right so uhamba noma mbala ubani noma uhamba ngihamba noma mkhethiwe kunjani mamkhethini yakuzaphila mamkhethini so lana si-live la sikhona khona Kamala Dr. Sponsor Mom City. This is my service TikTok umnaka broadcast show khumbula ukuthi naku-YouTube ngona udovela ungena uthi mnaka broadcast show bese uyesesha le video le usenza kumanje khona lapha mama la ndikhona la kwenzakalani ngani la sizoshaya itoyitoyi namhlanje sikhathele nizoshaya itoyitoyi nikhathele sikhathele igesi amanzi kuyacinywa kufuneka 18,000 ama-2,000 lawo ama-2,000 wena ngokwakho mama ukuthi i-18,000 bese uthola kuze 18,000 angazi ngoba ngithola i-370 angazi uyayazi u-MSC so that is why nila ndifuna ukuthi ukwazi ukuthi wena ngoba uthola kuphi 18,000 unganayo akezela akeza ayekela ukusijikajika angazodlala ngathi akeze bathi uzofika ngabesikhathi bani akanaqinisa ujwayele le sitayela sakhe bathi uzofika ngabesikhathi bani 9:11 11 nango-4 angafika simlindile namhlanje sikhathele uyathired manje uma ngafike nizowenza niphi ethini nizowenza uzobona ngathi uzobona ngani danki siyabonga mama siyabonga thank you so much thank you Dr. Mom City. This is my service TikTok umnaka broadcast show we are live lokubona nje silafu mansaziwa sizobona wonke umhlaba olobona une-YouTube uzofika ubheke ukuthi uzobona so awuthenga mama nila ukwenzakalani uzostrayeka concerning the masipala nizostrayeka mama concerning amabhizinisi amasipala nge-electricity yeah so i-electricity yakho yenza njani iyacima or kwenzakalani electricity ya rena if example kana ekerekile mollo wa 50 rand is only 13 minutes ba hafuditse di-minutes yeah and regulation king kuna le batho ba di-indigent most of the people ba ngwadise indigent so ba ngwadise indigent ba ile ba faila go ba ile ba faila di-promise tsa bona ba sa kgona go patela according to the way ba agreeleng ka gona so ba ile ba faitse ka yona indigent ene o le some of batho ba sa kgona go patela di-rent e ba sa go patela di-rent re timelwa mello re timelwa and ba botsa gore ba nyaka 11,000
So 11,000 year ukoyitia guy. so mama ungitshela wena like manje ne lobolana isolution yakho usisa ufuna ukuthi kwenzakaleni wena kahle. Na Riemeti Mayor, as that is a so because 11 o'clock. Riemi now also finish ya go to 11:30. As a fikiso, I can say we have strike continue. Alright, ngiyabonga mama, thanks so much. Yeah, bafethu njengoba bathi wathi basamele imeya bafethu ukuthi imeya ifika bafethu izothi mfethu bafuna isisombululo mfethu bafuna ukwazi mfethu ngegama lami ngo-Dr. Sibongisani wabisithi bafethu sesekhona la up until mfethu uvala up until kuhanjwa up until ifika imeya mfethu because izinto funa silunge today nakanjani nakasinjalo yaqhutshekwa kuphela mfuthu ungasondela futhi so igama lami uDr. Sibongisani kwaMsintini. This is my SABC TikTok or my SABC YouTube mfuthu khona mfuthu uzongena mfuthu uyiseshe uzuthola mfuthu ne and then awungitshela mfuthu nela mfuthu kwenzakalani ungaka nje so kwenzakalani mfuthu awungitshela ukuthi kwenzakalani mfuthu hayi kuningi manje asikhona ukuthi sihambe sesikolweni ihlangahlangene yeah izinto ezenzakala ngami emphakathini wethu izinto ukuthi manje zikho ezenzeka lana manje yabona abogogo bazithelele phansi abanganto abangayenza nje bakhathazekile abagogo bakhathazekile sikhathazekile wena kahle kahle ufuna kuncedeka kuphi ngelanga lalabo ngoba kufanele kwenze isikele phela ufuna ngabe nesikele wena ufuna kuncedeka mina indawo bengathanda ukuthi manje sithole ubulungiswa into yenzekala so kwazi ukuthi le meya yethu yesimele la ukuthi izokhuluma namhlanje ikwazi ukuthi manje ilungisa izinto sikwazi ukuthi nathi kusasa sikwazi ukubuyela esikolweni abogogo nabo bonke abantu abasebenzayo bakwazi ukuthi babuyele emisebenzini nalabo abanganemisebenzi bakwazi ukuthi abantu bayofuna imisebenzi bayayithola. Alright, ate kubona ngathi abantu sebasondele le like sifuna ukuthi bathini kahle kahle so asabeni sokubona usondele futhi ngibona usibeke phansi khona singazophazamisa usibeke phansi usenze isipesi Asisho abiphezulu. Alright, usondele khona kuzokuba yeah igama lami uDr. Sibongisani kwaMsintini. This is my another broadcast so ngicela ukuza mina la for example bathini kuthiwa kwenzakalani since the promise us remember this is true. They promise us ukuthi uzo-investigate and our services under changes. Ramaphosa wagcina athi nezozazo investigate ngendaba zama-services ala HMBs. Yeah, until now azikho izinto abasinikeza meaning how long abantu bakhala Kumlaqana mangithi ngiyabona qana kustrike ngabona ama-TV ngabona amaphepha kusha something khona la HMBs manje awungitshela like for example if like kungalungani zokwenza no mangalungi ngoba I mean i-government yethu nami ame-ANC mara ngumhlanga ame-ANC nakusanko mara makube ngoba ama-leader wethu ayikho into awayenzayo afuna kwenziwe ngale ndlela lena ngoba noma kukhulunywa nabo kahle ayikho into abasiphendula yona so loko esikwenzayo yindlela abayifunayo and kusesekuncane ngoba now siya kuma-election ngisho la sizongena kanjani kuma-ife abantu benzayo so hayi inkinga bafowethu kuzoba difficult ukuthi kungenwe door to door makwenzeke so mfowethu uyabona ngathi inemanga i-government indaba ngathi i-government le inemanga ngathi inemanga no i-government yethu hayi ukuthi abantu abayiphethe abekho right ngoba bacabangile abantu thina abahlali yabona mina ngokubona kwami ngibona ngathi kunesandla sepene kune-corruption phakathi hayi ngathi kune-corruption yona if bona bebazimisele ukulungisela labantu kumele beze bathathe ikhalo ezabantu so manje abayenzi into abayibhekile imali nayo yonke lento phela manje mangangitshela no ithi ngitshele ukuthi kuna ithembisa ibhadala kakhulu
uthembisa yiyo ephethe wonke lamakasi. ya wonke le yiyo ebhadalayo le mara mabayitreat-a ngale ndlela le mangwabhekana la kungcolile kuna yonke ngapha kinyelwa abantu amagesi yonke le ama-indigents zonke abenzile. Siyabonga baba, siyabonga kakhulu baba isikhathi sakho baba. Sesivo baba, mama kunjani? Wabonakala ngathi ukhathele mama. Kwenze njani mama? Usentshela ngalakini mama. Awulalanga mama. Asilali. Kona manje siqinyelwe silayitha amaparafini siyavula mawubona ungathi ngikhathele parafini since 3 weeks ngiqinyelwe manje. Okudala usebenzisa iparafini. Yes. Uqinyelwe umnyama endlini akhanya manje uthatshisa kuphi ifoni yakho? Chachisi ngiya ema-next door nakhona bayalwa ngoba nababhadalile mina nginayo imali mawuthi uyaye bafuna imali eningi uthi bathi 15,000. Okay right, mabona kwakho mama sisolva kanjani? Mina ngibona lento namanje abo Kahle kahle awuzame ukuchaza kahle kahle ukuthi ma-indigent or what yini kahle kahle le because njengomuntu osekhaya aka-understand ukuthi what is that uchaza straight kahle kahle what is that le-indigent namangakayenzi mari bathi kumele abogogo thina esikhola pension sihambe senza sithatha amakopi abantwana nezukulu sihambe senza ukuthi imali yethu ibe. Danke siyabonga mama Shayi. Yeah, igama lami Dr. Sosa Mofsethende. This is my SABC TikTok Umnaga Broadcast Show. We are live lana mfowethu lokubona mfowethu. Ungena ku-YouTube mfowethu uthi Naga Broadcast Show uzothola or ungena ku-TikTok uthi Naga Broadcast Show uzothola. Khumbula ukuthi this is a morning drive mfowethu. So ngizokhuluma mfowethu la kunjani mfowethu? Ngiyaphila mfowethu ndani kwenzakalani mfowethu? Today we are striking. We are fighting for electricity, and then there are people that are crying out there. Yeah. But they need a certain percentage on it. And that is a lot of money. A lot of money. Service provider, we don't get services. It's a problem. Electricity, the bills high. Matter. Yeah, so mfowethu so wena into kahle kahle wena into lefuna mfowethu ufuna ukuthi government incede ngani or emasipala wala ayikurulela uncede ngani kahle kahle. Narnoyaga var supply ka lotho nra ditlhoka electricity. The cost is too high, the units the drop in. Yeah. We need a help on that, and then the water. Iqale nini kuyibona uqale nini ngonotice ukuthi wena i-dropile ama units a-dropile uqale nini ngonotice Since last year. since the last day. So manje lokuza la mfowethu le meeting iqale lokuthi mhlawumbe needs an organize i-strike nje so iqale nini ke then. I think recently it has been happening a lot recently. To a point where we say no more. Yeah. That's why we started to strike. Yeah. All right. Danke mfowethu ngabonga mfowethu shangathi ngaba right mfowethu lapho mfowethu. Uyafunda or uyasebenza wena? Uyafunda so lo mangabe ku strike like ngaba i strike for the whole week so nizwa esikolweni or nizokwenza kanjani? We don't go to school, and that's where the problem starts. It affects us, this whole thing. Because no school, there's no progress in the schools. The percentage drops. Why? Because you're at homes. This thing is just negative. Oh kahle kahle ama negativity lapho khona lapho. Bona labancane bagcwele la ngibona nabogogo nabomkhulu nabona baphoyisa nabantu base kahle kahle wonke lo muntu ugcwele la ukuthi ithembisa yonke futhi or mhlawumbe wona uphuma kiphi indawo? Kopano. Kopano. Danke siyabonga bafethu. Kopano. Hayi bafethu basakhulwana zisho futhi ukuthi wona ubani. Boroto Timisho. Danke Boroto Tumisi.